tangnai joto takuk tei buhuk sono electronic media ni bisingti hamdangma yafar jeng tini o jagao pitra gamini kaisa ground no astroturf football ground khaine ni bagai jeng phailekha chini CEO sabu phaisok phaijak chini chairman JDC bromganang Sujobasi Mall Samte Joint Chairman Subur Kumar Jamatia tei local ni joto officer tongnai dok borok phaisok phaijak tei local ni football fan tei social activist rok phaisok phaijak jeng tini o jagao phaimani main uddesho angke omono phainai salo jeng o jagao astroturf football ground prai 5 koti 37 lakh bai kaisa project sanajanai o killa basi killa ni jara football fan football player borokno jeng bahike develop khainai khaimanai bono jeng chatiok lai tongo chini TTADC bobagrani leadership bai inge jeng phainai salo asa khlaibo chini o astroturf football ground no thangwi chini football player rok tei kaham asainai tani ke tabok jeng thangnai bosor bo jeng TFL chalo khaikha taklai bhaina hai jeng TFL chalo khaiphionai inge o jagao chini thangkholani bagai blai obab tongmani inge jeng killa hai kaisa football fan kubang football thangnai kubang o jagao si ground kaisa phana stadium kaha grei tongmani bagai jeng TTADC bai sakthare tabo o jagao kaisa football ground kaham khe tangnani bagai bobai international ni standard size haike jeng sananani bagai tabo tini o jagao phai visit khalai phaikha chini oilao TTADC no jeng chini TTADC ni hoite 5ta jeng proposal submit khaikha jagao jeno state government tinta sanction khaikha kachalo kisa chini site selection khaikha ni o kisa problem laikha jagai boromganang ex minister bo haino boni musuktei bo khainani bagai bo minister mafro khaikha phia ba tabok jeng TTADC ni samung khlainai o pitra mado omaike khomlango bo haino stadium cheng tongo paite teing tongo paijal bari o bo haino samung cheng tongo omaike total kaithangnai paijal bari khomlong tei kilawong nai hainai salo jeng nailai tei bo onno jaga ro location nai jeng proposal bo honai man khaike jeng samung khai